Ilalanna ulan ramalang iwereki sede wanni lati malabbi naiya tisabue ulang. Italla'e Lailatul Qadar. Jadi qadar. Pertama-tama perlu dipaham Al-Qadar. Aga betuan Al-Qadar. Muka pendapat makada qadar ia naritu ketentuan. Magi na makada ketentuan nasaba ilalanna yerwannie ripat tentumanan ni anu angkai melok kajadian yer tau ngero. Pat tentumanan ni pungala ta'ala. Makada ilalanna ye taunge yanu si sogi, ilalanna ye taunge yanu si mendrek dalekna, ilalanna ye taunge yanu si umpamanya bopting, ilalanna ye taunge yanu si umpamanya mate, uramana ripat tentu. Jadi tu gaga kejadian ilalanna ro taunge sangadina pura natoro mana memo pungala ta'ala. Okkuni rawandi Lailatul Qadar ienar nakallai andre gurutta yasanya qadar ketentuan. Angka tobat tuangi makada ketentu apa na qadar adalah sempit. Magina sempit nasaba ilalanna rawaniye dek isenreke makada jaga egana malaikat makka turu-turungan. Maka turun-turun untuk maga memberi salam. Mappas salama ritau sininna to matappae. Melodoangi sininna to matappae yang kay matkasiwiyak ilalanna yarwani. Ekko malaikat na melodoangi. Kira-kira aga si alasanna pungala ta'ala na di nakarima. Jadi hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Yene wanni Lailatul Qadar desa gamitsangi makkada wanni aga merupakan rahasiana pungala ta'ala. Magi na rahasiakan pungala ta'ala barak wang mengisininna to matappae waddingi mattungatungan ilalan na ulan ramalan. Pamula wanni pertama dia juga gamitsangi makkada wanni kesehatan. Jadi nah desa na rahasiakan pungala ta'ala. Pak bendengi dia na rahasiakan. Tolong rumah kerana kita 10 terakhir tapi belum tentu. Tapi na rahasiakan ni pungala ta'ala na sokpuri pungala ta'ala ilalan na tomulan ramalan. Deka dari ulang-ulang lainnya. Oppo milan ulang ramalan. Ini merupakan bukti makada. Iro pungala ta'ala na lorak kiri sinin na tumatappae makasiwiyang mapamulawan di pertama letu wani matalupulo. Asal makasiwiyang muki kuro insyaallah. Pasti dilolong ni rezeki wani. Sebab berbeda-beda pendapat ulama yang makada wani kesiaga. Angka berpendapat makada turun Lailatul Qadar di wani 10 na pitu. Magai surat Tuhan ayat 3 inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Majapku kipaturungi akorangnya riwani mak barakah. Jadi pertama-tama turun Lailatul Qadar, di pertama turun Al-Qur'an yang dari itu tanggal 10 pitu bulan Ramadan. Quran ini dilaksanakan nuzulul Quran. Angka to berpendapat makada turun Lailatul Qadar riwani 20 na pitu ramalan. Sebab magai berdasar okko surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadar. Wet katalui na puada pungala ta'ala Lailatul Qadar. Nah iya Lailatul Qadar akhirah hurufnya dikali 3 20 itu menurut pendapat ulama. Pasti turun Lailatul Qadar malam tanggal 27 Ramadan. Sementara ilalanna hadisa na nabita agatosi narampe makanya kita iltamisuha fil asril awahiri fa innaha witrun. Sini namaku pada sapa malam Lailatul Qadar sepertiga malam ganjil, sepertiga terakhir malam ganjil, malam-malam ganjil. Fi 21 wa 23 au 25 au 27 au 29 au akhir lailah. Karena kita sampai malam terakhir malam ganjil. Apakah 20 Zikdi atau ke 20 telu, 25, 20 pitu, 20 asira, ya reka riwani telu pulona sampai na seporo.
Dek tu nama kana bisa ukur monro tadi maka dek apa itu kana taji ni kuro. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi karena pendapat mengenai aturan Lailatul Qadar. Tapi ada dari pusing maka ada tanggal siaga. Yang penting insya Allah dari pangkat imat tungan tuli hada deki maka siap ilalan nerwannya. Mat tentu itu maka ada idolong nyiru barakakna Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pangkat maka yang ilalan nerwannya akhirnya kita paman qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Niki to makkat dekan ilalan na yarwanniye niki to makkat siang ilalan na yarwanniye tegau ibadah ilalan narwanniye dikira-kira tappa dan dia mengharap pamase poli Allah taala riak dampengang iting na dosa-dosa na ia pura mak dioloy makkoto paro pura aga sunna pura lalai makkoto paro yang kai melo takapu itu carana yero dosa pura madelo mana kan makara pura kita godo te dan bongi aga to ti dosa melo madio hari tiga tafsir yang diguru makara betuan ada makara dan bongi dosa na yero melo madiolo melo aga sunna takapu narik kumpamanya milo pegau ja tapang katua lalat tapadina jahaji angkong pamanya ganggawa napelo jo katapu si redai oh berarti ada pengedena jahaji na pegau nape umpamanya melo aga sana loi lokam pamanya minnau nape melo masuk ko babangi tapa tatumpu ulunna le sudena jahaji oh, tak dempeng dosa. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Betuan ada iro pangkau salana pamaya mero na pegau di na usaha pengipiku carana pengelat taala na dek na jahaji na pegau. Ini menurut penafsiran sesanna tu Andre Gurutta. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merupakan rahasia Irwan Lailatul Qadar biasa nagita narampeng ki makada ada tanda-tandaan nariko kejadian Lailatul Qadar ada beberapa tanda-tandanya makada nariko agasana irwan ni turun Lailatul Qadar macakka agasana langi tidak mendung tidak berawang tidak hujan dek to nama palla dek to nama cekke betul namanya amai pak tidak dingin Dega binta madan na delaga. Itu na bos ini kan ada rupanya ada tanda-tanda roh. Na berarti nggak bisa. Tidak berawang. Kemudian koele mumpul matan nafsu koele di kongkana macakka macahaya ni terpideknya mapallah. Tanda-tanda mana ngiru. Tapi pikku kan cara mengkuku musim hujan itu hadis pertanda dan primusi tutup. Kita jadi mau pemurau ni 20 sesi nadina pada bosi. Parti dia gagal. Ya seni tanda-tanda ni. Tanda-tanda hanyalah tinggal tanda-tanda. Yang penting aja na tanda-tanda musapa. Pakai sini ni bangun ibadah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanangkan asutana pangulus Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari turun Allah taala narik umpamanya turungi Lailatul Qadar ada kira-kira masalah piu pugau pak nika Tuhan turun panna tegau itu turun Lailatul Qadar sambarat Tuhan pigau yenaro nakatu akutana pangulut Aisyah pangulut Aisyah maksudana tujuannya untuk barak kuamangin apa iseng itu rupa tahu baradena sembarang na pigau sembarang na pigau narik kulun agas na turun Lailatul Qadar Pangkatulog ka sapay kadar ko yawana jambatangnya aga ikutan ana dari kuku salui panna tinggal. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Nabi bali na kita makada nareko takko naturungi ko Lailatul Qadar. Pamigay baca padoangan
Pak doang miri baca puro. Apalagi termasuk onani maka ada ketentuan. Yelo doang miri pungalatara memuar iro ketentuan ilalan na iro taunge. Kumpamanya matukoy palesogi ki memuar na pananungan ngasogirat ta pungalatara. Kumpamanya mamatama magasana malasa ki pale memuar iya taunge na ugirat ki pungalatara gilirat ta si majappa. Jadi pamigay parelo doat tari pungalatara. Terutama umpamanya ini kalau anak darah kekasih pada orang tak tanam boleh tak buka ini baru pusat. Pak ni agak Ustaz agar Pak doang biasa dibaca pangkor ke sini jatuh selesai di kuliah anak di sini sekarang hampir tak sana. Ekonomi hampir sana gampang. Terbawa ni ampul ilusi kiri nak beri panitia ya serta ko insyaallah nak tapun ya serta. Dan pakko ni tak kuat. Betuan ada. Pekerti Pak Dua tarik pengelola ta'ala insyaallah. Jadi Pak Guru ini saya kesana Aisyah, bangun saya dari Nabista, maka nari putaku naturungi ko. Pamigay baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun puang majappu iko puang maraja dampeng tuhibbul afwa mupoji makka mapoe fa'fu anni ama pekeki puang. Tuhan ada nabi tanah Pak Guru ki barak puang mengisi matelo di pungalata ala memuari nama pekeki apa narikku nama pekeki sinin na dosa-dosata insyaallah narikku makurangi dosata. Sahabat ni nastamaki matama kina suruga. Jadi itu na tamu suruga itu na karena migana apalanna, tapi tamu suruga na karena makurang dosa. Sekuri timbang na makurang dosa tentu matana yang malaik fa amma man takulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Niki kita matana timbangan amalakna fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada di kehidupan yang memuaskan betul na tamu suruga. Jener nalor nagita pamigawi yelo dampar ipungala ta'ala. Yelo adarari ki ipungala ta'ala sarip kuam mangina dampeng ini dosata. Barak kuam mangikurang ini dosata. Ajak na sembarang kilau. Kalau ada Tuhan itu sembarang nilau. Cerita. Jadi cerita. Jadi kalolo si bawah. Alhamdulillah. Kalolo sa ini dua talungo tulis apang katong-tong masigi dito nang kali kita kalolo. Tapa anak-anak ni pura anak langsung lato-lato. Di jaga pertengahan. Kuy alhamdulillah dua talungo. Kasi di kalolo matinuro tama masigi kebetulan nabah si Lailatul Qadar termasuk mari nataputan ratan-ranna termasuk toy nataputan ratan-ranna maka dai kuturung Lailatul Qadar maka dai waye. Tadai waye. Walhasil ditadui kita matuan na tanga bani loke majene makada waye wah wong kaliyo ustasi makada kumakada waye puru Lailatul Qadar aja dia lo na tarima pengelat arah nasabakan lo pabunga-bunga aga ni lo puang welo ridi Nigi tetap puasaku tercirik-cirik mana gambaran nilau. Walhasil nasa apa kurang tarima Pak doangan na. Urana mas sampaja lo kan matindro. Loi moto mandre subur itaddu iri ambokna. Kebetulan lebih itu senang. Betul, apa nak cilik-cilik ambokna. Loka tido na tapi pan moto petu oto petu. Tambah tido na. Mana kamapa ko makalele ni? Kalele. Walhasil bajana loka ni macule. Siko gorei siko tapan ciri-ciri. Loka mak goro we kahi batu mak goro. Goro mana kono tu petu sininga gorei Muhammad jangan dipaut. Allah, dikna ada kejadian luar biasa nih. Aga na sepakan yang bona musawa ni pikku carani mana kamapa ko ya anak dari ko itap ku ya sen na tapa makalele papi na dinge.
Tapa mual-mual ki. Lebih ko umpamanya lo ki sale sana. Atiri ni loka ko aga sana peta desa. Sale sana. Loka sale sana na ko pamana ko ita puya sana. Maka lelai papi nadita. Maka dan ini ya sana nata. Maka dari yawana ruwa ya sana nang itapa makari peta desa. Pi itu tuh. Au. Maka lelai itu setiap desa. Jadi saya. Bertuang ada hanya na sembarang. Yelau nariko na turut ako. Yelau ye madikingi. Yelau yang magkasini. Dito, agak senang kato, leto ni lau. Naturung ito, Lailatul Qadar cerita. Iweringi, telu kamanyang. Yelau makadaga, jumilo, insyaAllah iwering ko. Iwering kesempatan telu erok tunui. Muilau di pungalat Allah. Sabaon renun nerun milau. Akan yellow mana akan yellow? Maka dari magi dari kumpamanya menjadi ruki. Sope maka ada datu na sope. Puang nasa baon renun nero salah tapu puang pancaji ka kasina batu. Loi maka ada datu maka batu. Allah tapa mak batu mana sinila lan rolena. Kok ni cara nama na salah tapu ka kasino maka ada datu maka batu. Mak batu-batu mana ngalilina? Asam kamu pada tu ni kemenyang itu si kemenyang elo di pungalat anak elo di pungal. Puang tapali sama nang ikut sini na batu yang kere lan roleku. Tadi mana namo batu na mati itu tadi. Tadi itu serang. Kau ni mana dia naga tadi na namo batu kuta deto. Tunu si rezeki puang. Pariwilkan apa dia na tarung dia na dua ko pariwilkan apa lo ni dia ko digagir tuan. Terpaksa cap pulih pada para biasa. Betul nada aja na sembarangan. Contoh, cuma kada dari kuna turungi ke Lailatul Qadar dia na ro masa rolakti angkai na pak guru ki nabita pamegai baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Insyaallah Allah Ta'ala nawiriki na paturuji pamate ditambah lagi pariloduan no nangi malaikat letu mompo na matan naswe tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam apa salam malaikat hatta matula'il fajar gangka mompo na fajar ni jadi ni gitu maka dilihat lolonga barakah na Lailatul Qadar insyaallah. Riak dampeng isinin na dosa na sangadina apa sewa-sewa. Yang pertama tahu matinuluan minum amat pewaju. Hari makuan na naro yemo pa biasa minum at pewaju ko ding ilipat pito ni mapamula ko panong panada ilipat pito ito bakar ipong Allah Ta'ala. Di na ilulong mabaraka na Lailatul Qadar. Yang kedua yan na ito tahu madurakai ito duay pajajian na. Madurakai ito duay pajajian na. Di na dulungnya. Barakah Lailatul Qadar. Yang ketiga ya nanti patuh tumpulolona. Masalah surang ini na pada si salah-salah. Nari mangkono aku kuating si paloro jari. Pawi aruginga patuh di kesempatan na weleki tau pemat belum tentu do iratina. Agamana leke si paloro mi bawang. Si kaki bawang sila surat tay mas si bokor siap bokor ni siampe jari kinapa siap dampeng insyaallah ilolongi barakah. Yang keempat tahu na puji si salah-salah mak bali bola si salah-salah pun na baca dina si wada minimal telu ngestu dina telu ngestu ya ustaz telu tahun ni makanya telu tahun ni selamat pun sedangkan lagi telu ngestu salah-salah di harami itu mata apalagi dari ko telu tahun ni tapi mo telu tahun dari ko katong muki majinno ngati tak melok ya dampeng insyaallah. Yene wani mapamula sebab tahu turun ni masuk tanggal 20 na di Ramalang na kilulong ni barakah na yari ka pamatina pong Allah Ta'ala ilalan na wan ni Lailatul Qadar mamuari mabarak kalau di mana nariko ang kacucuk na puli ko pong Allah Ta'ala ang kasalanan puli ko ya sebagai manusia biasa wabillahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.